mwanake ucio ni mugima ena hinya wake ona ngindwara cero ona ngindwara kuri ungindwara mwanake ucio ena anjira ngwire utigane nake ngwire atigane nani Tatiana, kwa nini mko kwa mmoja? Kaina mukini hai ndahuri anjira ucio ni maji kwa nini tuleka wena ate ona bakora nake niwe wewe ndio bakora nake ha anjira maji meno muno na kesikiza Ure okay, ucio ni mwana urenda kumuthukia kinyari. Ngeure. Ndukirehe ruracio. Ndukenda kindu. Wenda wika nake kinyari tondu nginya gukira ni thina we. Oyo ore. Otange conoka mwana ni akuruta ndukengethe mwana ni akuruta gathi ucio. ndukengethe ara ona kono thi mugunda kuri handi ko itangi kugetha atige kugetha ukuringana na ritho riaku ndige kugetha ari kubali kunigetha na kwenda kumwira atiriri audrada ucio mwana ndekukali mwana ukira njike kuri muthuri waku kai mwana ni akahitania ri Ona thina ni atiriri. mira mutige mahikani mwana ucio Ndio unatikuletea funzo, eh? ate nuko mujwarira Ndĩrona ta mũritũ ta. o akari to heno ni Nĩ no, nĩ ndĩrenda kũnjũragĩra mwana we. mwana mara manoni Mũndũ ũigana ũũ-rĩ, si anataua kijana yangu. Ndagũthaka na tindĩrũ rĩ. ya murumu kwa atu wengi etie murumu icio ni cia wira icio ni cia wira Icio ingĩ. riu mugithie muke na thuri mumenye kana ni ruracenjira muracenjia kana yenda kana gutire mbeca cia Ĩ tondũ nĩ ona ko nĩ egũkũhikia, kana nĩ mũkũhikania. We nĩ ũkũracia. Ũracie, ũracirie. Na ndĩmũkore ũcio mwana. Arahũra thimũ akauga atĩ nyina ndarĩ hakiri. arauga aranjira ati tia Warigane pendo muno na mukugete mena uko na ki tondu nginya leo ndakwira atiriri uko na ki ni ugoka Waria mũtikarĩrie ndeto cia mwana wakwa na ngoma ĩno. tuthi gacari We nĩ ngũrũgarũrũke ngeuga asa ũyũ. ni tuthi Agnes Maridadi Kinyonga. mwanake ucio natika ndakwira wewe ndakwira ona kaba mwanake munini ukira muthuri wene endeni thioka mwanake oramwira airĩtu matarĩ kĩndũ anakuja anakura anakunywa kĩgu mũno Bententic kati Shidwe pepo. You're going to be there. Ongea na watu wa YouTube. Dog. Mwigwa ndina Ben 10 kani Ben 11 sasa form ni Ben 10 no, but don't do kwera kwate don't do what I'm doing right nine ko act but nawapenda content ni yenyu watu wangu nawapenda haki thank you that you've always been there for us content kibao tunawatengenezea leo Waligia, leo Kasharu, leo Wandahuhu na wengi tuko hapo. Kutoka kesho subscribe, view, watch. We are there for you. Nenye mutumete tukoro hau. Ati mukiwa satisfied hata sisi tuko satisfied. Kama ni dhathi ni thina asara irathi. Na leo tunamutengenezea content. Lakini tunawapenda. Mnatupenda nyinyi? Nani anatupenda? Mkono juu. Nani huyo anafunga jicho? Wewe. Bye. Tukutane YouTube. You watch. You should subscribe. You subscribe and you share kwa friends zenu. Share widely. Ndio at least tupate nguvu ya kuwatengenezea content mingi. Na tunakuja. Stay there. Tegea.
Okay.